U narednoj epizodi prelazimo 3 granice, obilazimo jednu od najlepših planina u Bosni i Hercegovini, a posjetit ćemo i jedno prelepo jezero. A naravno, nevolje su odmah tu iza ugla. Pa ekipa, ovaj posljednji večer na Suvoj planini, zalazak je kao i uvek prelep, obožavam boje koje padaju na onu gore stenu, jednostavno je predivno. Kao što sam rekao, večeras je posljednje veče, ono što ću da pokušam, ne obećavam, da se probudim u 5 ujutru, da uhvatim izlazak sunca koji bi trebao da bude tamo. Mislim da na ovom putovanju nisam dočekao ni jedan izlazak sunca. Pa, hajde da probam to na prelepoj Suvoj planini. Dobro jutro. Treba pospremiti malo kombi i krenuti dalje. Nekako mi brzi izlazak, zalazak nekako bude sporije, više boja ima, tako mi deluje. Izlazak sunce, bam, i to je to. Ali je lepo. Sad sam skota da skoro pa nemam vode više, nemam ni hrane više. Mislim da je to. Moram početi zapisujem stvari, zaboravit ću definitivno. Jutro je već bilo toplo, tako da sam odlučio da se osvežim. Ako se pitate zašto ne nosim papuče, ja ne znam, negde sam ih izgubio. Budim kombinu iz letnje dremke i vreme je za put. Lagani spust kroz šumu, a potom i kroz stara sela. Definitivno smo došli do ovog dijela malo zeznutog puta, ali ako sam uspeo gore da stignem istim putem, opet i dole. Idemo dopune vodom i nastavljamo dalje. Kad god vidim neki izvor dima, radije smo punim nego da pustimo. Ok, blizu sam Bosne, a pošto je sve bilo malo iza katastrofa stanje i malo sam pospremio kombi zbog carinika. Kao što sam rekao, ovdje vole da preturaju. Ajde da vidimo šta će biti. Nadam se da neće biti ništa, da neće smarati puno. Dobar dan. Ništa, kamper je u pitanju. Hvala. Bravo. Dobar dan. Ništa, kamper je u pitanju. Da. Hvala puno. Dobar dan. Kamper je u pitanju. Nema ništa. Kako? Što nema ništa? Pa šta će ti? Hvala puno. Baš, kako budem srećan kad sve tako lagano prođe. A posle dugog i dosadnog puta stižem na Tjentište,
u nacionalni park Sutjeska. I prvo što idem da posetim jeste jedan predivan spomenik koji moćno i čudno izgleda. U doba socijalizma posle Drugog svjetskog rata počeli su se nizati razni spomenici. Ja ću da sad ispravite me, sigurno ću pogrešno kažem, ali brutalističkog stila. Jedan fotograf je obradio baš tu temu gdje je fotografisao sve te spomenike, kako sjajno i prelepo i čudno izgledaju, kao nešto kako su zanimljali budućnost pre 50 godina, ajde tako da kažem. I mi ćemo sada posjetimo jedan od takvih spomenika. I evo nas na spomeniku Bitka na Sutjesci na Tjentištu. Ovaj spomenik označava probijanje nemačkog fronta u Drugom svjetskom ratu. Nakon Drugog svjetskog rata proglašen je nacionalni park Sutjeska. Vidite koliko je to predivno. I posle toga je napravljen i ovaj spomenik i ceo ovaj memorialni kompleks. Spomenik izgleda neverovatno i masivno. Dva ogromna krila visine 19 metara, a između tih krila se nalazi prolaz koji simboliše prodor kroz nemački front i smatra se jednom od glavnih i najkrvavijih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Potom sam otišao do bazena gdje se organizuje jedan od najlepših festivala na kojem sam bio. U pitanju je OK Fest. Ja sam ovdje dan ranije došao i jedva čekam da krene festival. Festival traje 3 dana i skoro ceo dan možete uživati u sjajnim bendovima, a tu je i bazen kada vam zatreba osveženje. Pa jutro je, nisam se baš naspavao. Idemo sada na planinu Maglić. Put je za sada dobar, ali kažu da će da bude loš. Tako da ćemo da vidimo kako to izgleda. Evo ga, put je postaje dosta lošiji, dosta uzaniji, ali ništa ono što do sada kombina nije mogla da podnese. Ajmo lagano. Definitivno mi se ne sviđa, sviđa mi se put, ali mi se ne sviđa put zbog kombine, ali cenim da ćemo ga preći bez problema. Sjećam se kad smo išli na rafting, tarom, kad uzmu one stare kombije, brate, nema poda, nema ničega, on ga prži po ovakvom putu, znači ludilo, tako da mislim da neće biti problem da prođemo sve ovo. Ono što mi se ne sviđa, te sam kažem, ono što mi se ne sviđa što kombi proizvodi zvuke koje do sada nisam čuo, odnosno šasija srećom, više nego motor. Mislim, motor za sada ne proizvodi nikakve abnormalne zvuke, ali šasija neke zvuke proizvodi. Kakav pogled, pesti ovo. Da bi stigli do Prijevora, odakle se ide do vrha Maglića ili Trnovačkog jezera, imate oko sat i po ovakvog puta. Mi vjerovatno treba da puca pogled, ali nažalost ušli smo u oblake, sutra bi trebalo da se razvedri, tako da vidjet ćemo kad ćemo pešačiti do jezera. Trenutno je ovako stanje gore na Magliću, svuda je magla, možda se zato zove Maglić. Ok, definitivno mislim da danas nećemo pešačiti, iako bi se jako dopadao ovaj vibe i mogu vam reći da je malo hladno, što mi prija. Nažalost, isti dan kada sam stigao, desila se nesreća.
Jedna žena je polomila zglob i bilo je potrebno odneti je do Prijevora, odakle mogu da je transportuju kolima do bolnice. Ekipa GSS-a je došla sa opremom za spašavanje sa planine, ali čak i sa svom tom opremom nije bilo ni malo lako, a noć to nije olakšavala. Posle ovoga iskustva imam još veće poštovanje za GSS ekipe. Ipak sutradan je dan počeo interesantno, kada sam otvorio zadnja vrata kombine. Moj ojte si balala, moj tati radila, moj taci radila, moj taci radila. Dobro, i tu drugari, kafa je gotova. I dalje vrela, jako sam lepo spavao, baš sam spavao. Opet u ovom jorganu nije toplo, onako taman, zakucao sam evo do 8:30. Ajde vidimo kakav nas pogled očekuje napolje. Pa drugari, ovako izgleda jutro u podnožju najveće planine u Bosni i Hercegovini. Pazite vi ovo. Jednostavno prelepo. Prelepa tišina. Planina Maglić je najviša planina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na granici sa Crnom Gorom. Baš na toj planini nalazi se i Perućica, jedna od najvećih prašuma u Evropi. U tom rezervatu sve je prepušteno prirodi. Rađanje, život, umiranje. Sve bez intervencije čoveka. Sad idemo da upoznamo jednog čovjeka koji se zove Banjo. Rekli su mi da njega moram da upoznam. Ima jako lepu kolibicu vamo gore i kažu da je pun priča, izuzetno zanimljiv čovjek. Tako da ajmo da vidimo šta on ima da kaže i malo da vidimo kakav je život u ovoj ovde prelepoj planini. Banjo živi u takozvanom Katunu, a to je u stvari privremeno letnje pastirsko sklonište. Pa mi smo došli ovdje prilike prije 300 godina. Tu su naši došli djedovi, pradjedovi, šukundjedovi, čukundjedovi. Boga mi, teško je bilo. Mi smo pješke dolazili prije. I 3 dana smo putovali. Ali smo imali volju da izlazimo vamo, pa ujutru pripremi konje, osedlaj, pa stvari na konje, pa stoku preda se, pa polako, sve putem, asfaltom. I pravili konake dolje kod Gacka, pa dolje u Vrbi, pa i sretni bi bili kad bi došli tu na to brdo i samo vidimo Katune koda drugo žarko sunce ogrije, vjeruj mi. Sve stvari, malo je toga bilo, Boga mi, bilo se i golo, i boso, i nesretno, i svakako, ali imali smo volju da izlazimo, da održavamo ovu starinu i tako, eto. Tu si na, što se kaže, pešačkoj stazi, ali imaš gosta? Je, vada, svaki dan bude ovdje od 10 do 100. A najviše Čeha i Poljaka. I Nijemaca, Boga mi. Eto. I onda svrate, popije se kava i rakija i grumen sira se uzme uz to i Boga mi, bude fino. Voliš kad ti ljudi dolaze? Kako ne, bio ne jedan, popiješ kavu, progovoriš fino. Ljudski se nasmiješ, barem ko ono stari što su se nasmijali sa srca, bio već sam. I tako, evo, imam to nešto krava, pravim malo sira, pravim kajmaka i to se sve prodaje ovdje. Znači, ko bude išao na
na jezero ili na Maglić da navrne kod tebe. Da, i na rakiju i dobije kondiciju, jes, malo slano, malo rakije i da vidiš kako idu ko kolopteri. I Zabaku mi reci da je i on dugo ovuda po planinama i da je spasioc. I Boga mi ste spašavali ljude i svaš, nema, svaka čast. Borba bila grdna. Da se pozdravim, ja sam Duško Đurić, zvani Baka. To mi je nadimak koji sam dobio ovdje u Foči. Inače živim tu 33 godine, bavim se planinarenjem, svim ekstremnim sportovima, mada sam se sad trenutno povukao iz toga, pošto sam napunio dovoljno godina, da više ne mogu profesionalno se bavim tim stvarima. Inače sam član spasilačke službe Wolf iz Foče već preko 20 godina i tako smo osnovali i stanicu GSS-a u Foči i u RS-u u Republici Srpskoj su sve ostale stanice zahvaljujući nama nastale. Tako da smo uspjeli da pokrenemo tu gorsku službu spašavanja. A ovdje u prirodi sam često dolazim, pošto je ovo jedno prelijepo mjesto gdje imamo nacionalni park Sutjesku, gdje imamo prašumu Perućicu koja je najstarija prašuma u Evropi. I na opštini Foča imamo 23 rijeke koje su izvorski čiste, znači u čitavom toku mogu da se piju. Sad ima par rijeka koje su malo zagađene zbog malih brana koje su napravljene, ali u suštini uspjeli smo i da odbranimo dosta. Na primjer, Hrčavku smo odbranili od malih brana i Bjelavu. I to je to u suštini. Ovdje imamo ove ljude koji dolaze, koji su katundžije takozvane. Znači ljudi su iz Bileće koji nemaju dole svoju zemlju za košenje, pa ovdje koriste, nekad su dobili pravo da koriste planinu, jer ovdje bila dobra ispaša i tako su godinama, već preko 300 godina tu. Kad smo gladni, dođemo kod banja, najedemo se, kad smo žedni, napijemo se. Kad smo umorni, zaspavamo, ispavamo kod njega. Ispavamo. Tako da smo kao jedna familija, otprilike. Znaš kako, i zajedno budemo sretni. Kad smo zajedno sretni smo onda, vidiš, dosta naroda priča, razgovara. Sa nekom srećom i optimizmom, lagano sam krenuo u srce ove predivne planine. Krećemo na Trnovačko jezero. Razmišljao sam se da li da idem na Maglić, da li da ne idem. Mislim da nisam fizički spreman za tako nešto. Mogu bi uraditi, ali realno bi bila izuzetna patnja. A i realno malo me ošamarilo ovo što je žena juče polomila zglob. Tako da sam odlučio to da ne radim. Ne želim ovaj 4-mesečni put da zeznem sa nekom ozbiljnom povredom. A posle ovoga idem nazad za Srbiju. Tako da ćemo ovaj kraj da završimo sa lijepim pešačenjem i prelepim prizorima. Staza do jezera nije zahtevna i duga je oko 5 km i možete je savladati za nekih sat i po vremena. A vi ukoliko želite podržite ove epizode da osigurate da ove emisije postanu još bolje, možete to učiniti dole u opisu videa, dakle Patreon za mesečne donacije, lični račun, PayPal za jednokratne donacije. Idemo dalje. Ono što je zanimljivo na ovom pešačenju jeste to što ćete vi preći granicu Crne Gore, kao što vidite. Znači idete iz Bosne u Crnu Goru. Jako cool šetnja, a pazite vi ovaj pogled odmah posle toga. Ajmo mi dalje. I to je to, stižemo pred posljednji uspon za Trnovačko jezero. Ovdje pre jezera možete vidjeti ovu prelepu dolinu koja je stvarno uživanje prošetati se i toliko je puna života, toliko je puna zvukova da je tu neverovatno. Tako da ono što sam ja vidio na internetu svi uglavnom okače slike sa Trnovačkog jezera i to je to. Slabo ko prikaže ceo ovaj put. Jednostavno put je neverovatan i uživanje.
poslednji uspon pred Trnovačko jezero. I ovdje kreće spust, blagi spust. I ono što mi deluje kao da je jezero, a jeste. Trnovačko jezero se nalazi na 1517 metara nadmorske visine u Crnoj Gori. Na njemu možete kampovati, paliti vatru i sve se plaća, ali su cene više nego simbolične. Dobra stvar kod ovog jezera što i dalje nije prepuno turista. U planinarskom domu možete popiti kafu, pivo, rakiju. Služi i neku hranu, ali za to se morate dodatno najaviti. Sada, zašto su neka jezera, barem meni, mnogo bolja nego mora? Pa, pazite ovako, mora imaju to plavetnilo, to što se nalazi ispod vode, tu prelepost. Ali retko koje more je okruženo ovako predivnim planinama. I okej, jedna prednost mora jeste što je toplije, ali koga briga, na sve se navikneš, ipak na leto si došao da se osvežiš, tako ćemo i mi sad uradimo. Prošlo je 5 mjeseci od kada sam na putu i posle ove avanture krećem za moj Novi Sad. Ali ništa ne brinite, to ne znači da je kraj avanturama sa kombinom. Naprotiv, tek smo počeli. Vidimo se.